Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atohiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. alkaba cetiki mandemu am tagayina ala fama fe kaba shetana toroma kan zizini wala da sanmayna ne Allah subhanahu wa ta'ala to barkay kan yini Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka kaka ala yakama alaka faranga ni mbarayna jango fota an keta ka ben sababa ma namboro la mi dugo ke anga sababu nyumaye alkaraba sallallahu alaihi wasallam alaka kiranya nama anga sanu tse ka sara anga waru tse ka sara nga alafama ya nyina ve alquran centigila ko anga dugo sama alkarabama assalamu abi fode makko soli ambe dugo ke angara moko yi kasay ka dugo ke ajinyon zanmoni alaka kira katle aka sogma dani ngana munu nga sogma da bena nu liman yana la o dara ka kreya la o madda o ma o labana ka demen nu ni anu kan nafule wa tato la man taqala ila jiwari rabbihi mamina na tara adaba maka dana nyoanya la atato tara ka qur'ana hijibu bi warode to olu tege uju joni qur'ana yi ala ku ka ke ketu ko mina ya keti ala sona bi fo qur'ana sen amma abi wajibi ya nga duko sama oluma na dugo sama alakra sallallahu alaihi wasallam jinyo zana mawma ambi dugo sama angara moko sodunga sana mawma alakra taraka bokolu to ambulu ka alakra sallallahu alaihi wasallam bono ko bunye sabati ka kufa ala na kira kama odebi wele alislamiyya la ko nyumandon angara moko horoma ko la ci akadula o horonya ye o islamiyya yi ambi Allah subhanahu wa ta'ala deli keshi nema chama be ala fe ala ko ke angara moko sodunga sana mawnga sirfi chama ana musoma afima ana jema afolama ana labama babi wele dakunya kele ko alu bayti nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ko alakarba sodungewu assalamu ninye wajibi de salama chama na musoma ka jenni ni mbalo sotala deli ala kambalo ukanuka ala sotala kan fatu ukanuka anyu malku bona ansika kala ne ondeye malku balona oka afatura oka. Alhamdulillahi rabbil alamin ni anye duko ke alakraba sodunga sanamawni ambi duko wu andi fonni barkada amba kere lame ba chema ana musumai ka duko nyini salama ufe ni ziki yoroina andi sange wandi nyine ni ma baba duk makolo kola ko anjigi kan ola anjigi kan al-salama ya Allah subhanahu wa ta'ala kama bawye ni maka duko ka ngamene al-salama ko duko ka ngamene aslama chamana musoma nasor la kwanzi kiraya fi khidmatikum au ka bara denya de la
o ma garbu ka be dugo nyina fa ala na kira jati kama ka dugo samama ni mbara ala kande mala aka kefi ma tali sababu ye ka bonnona kenenna ni mbara ala ka ala nyida nyinni baraye yere jirani yere me kana ye ala ka aljina saraye anambal aslama bela jele ala ko kaka ala ya kama ala ko gacibana sodunga salma barka kama ibadallah allah tabaraka jong ittaqullaha fima amar ayto nga janga sara allah subhanahu wa ta'ala nyaka yamar yokola ala yambila mina ayto nga zeko ke okelila ontahu amma anhu na hawa zajar allah tabaraka nga minto ayto nga zeko ke otolila wa alamu waffaqani allah wa iyyakum as-sawaba fi jami'i ma naqulu wa naf'alu nen manya blap matamena mba fa ka dombe ala fama deli ala kanen aw bela jele be sababa ma keta ani fotala mba fa ka don anna jala sana ukhra faqal minbar al-fiqh al-maliki nyasigile kokora minbar al-fiqh al-maliki 120 malko bon ansaka kalamblo kono allah subhanahu wa ta'ala sona sigi damina na chokomina am ala fama deli ala ka ndeme sigi kadache o chokoka anzigira sigi kemefla an sigi nani nana ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ka fotaw an ketaw be sababa ma wa darsu fiha insha al mawla jalla sha'nuhu tatimmatun lis-sabiqi ni ala fama sona bisiki wala da mimina di al salamu ma wala da korot temene o dafalado sigi temene an korfo min ngunde ke insha Allah ta'ala amba fa kan cesri ko korfo dafa ala tasawuf al haqiqi al khalisi wala da tamede ko mbolila sufiya chenka sufiya jeleka من كتاب العارف بالله الشيخ أحمد بمبا رحمه الله الفلاني السنغالي الله ستراك جونغي على كجونغ سنما الشيخ أحمد بمبا فلادو السنغالي جمانا سكيبا ودودو أمبا كماكا كتاب دلا كتاب منا السبع كاتوادا كم مسالك الجناني في جمع ما فرقه الديماني الجنة دوزرا دوني ما ميامنا ني بولوي تقربا كتاب توادتي وانجي كان الله الحمد لله رب العالمين كتاب با توابو ني تقربا فرفي منو ني فرفيا با ديسي غوشينو الى قيام الساعه فوكتا الكابا جودوما ني تقربا مبه او غناولا احمد بامبا صرب الكا اي فرفيا كنا ولو احمد بامبا اسلاميه كنا ولو اي الكا كيرا كنا ولو الحمد لله رب العالمين akwaye ni kitabu mifara nyonga aywa shakha aywa daymanika sufia kitabu sanma min nabi wala ko al khatima lil allama al yadali ako o kitabu dakene wa ziyadatan kathira min kutub al qudama as salihin an jidi chama ayo tomo ma kortamenu dode ba battemenu ala ma nyuma temenu oluka kitabu sanuma ngono o de lamba fi disi goshi ki hagli sigi sufiya ichi madrasa din sega sufiya pembe kambalo ne to atsega ke kan kitabu nunun tuya ambi fini bo ko nyamo so nyeda dala amen kitabu nunun nyefo mowiye kasoro kan sigi kan kitabu nunun barka ne madrasa de on la jabi yelu kwaka aba karifo duguma alabeso wallahi nunun sega pembe nunun zebena alakamade nunun masabe ka diplôme nyini nunun masabe ka bara nyini nunun masabe ka nafulu nyini nunu zabar ibtigha liwajhi llahi azza wa jal ala nyada nyinni kama fon fe ba dina barakala ni ka bara ni asikile do la halaya deka ma urida biha wajhu llahi na ala nyada taka nyini nayi itsaka jonunu nye man jigi kay anvawla on jigi kay angara mako la nganaw be anya fa mbolo dame ngana muno ngana o tana nya ala ma kanunu taka to ambolo anjigi kay ala lam sa nga nyini fema insha Allah ta'ala o de la ayo sika ba mawla ko ale ahmad bamba tada ay ko ngana munon temena ton getrawla al-islamiyya alamul islamiyya dishi goshini ngana mununyi ni je don ba besone do ka don ba yamma ami to ka me demse onda munon do kinino numa donga bo nyona ko don ba te sufiya la e itloma do e ka sheikh ahmad bamba lame ako
wajadtuhu kad sannafa al ahbaru fihi dafatira laha asraru. Ako ka kon ale Cheikh Ahmadou Bamba tile naninye ko ale ya soro nganaw ye wala filike fihi sufiya la ngana mono ngunya sufi ye kitabu chama sabe sufiya la ka shaykhina al mujaddid al ghazali wa ibn ata illahi zal maali ka shaykhina al mujaddid muallif al ihya'i شيخ أيوة محمد الغزالي إحياء علوم الدين ولا في بعده اللي ما كشيخ محمد الغزالي فني إحياء يبعد دونك شيخ محمد كنيه مجدد وي أبني مساو أما بين مساو على يدون دام وابن عطاء الله ذي المعالي صاحب الحكم ني أيوة حكم وي لبن عطاء الله يبعد دونك ابن عطاء الله كنيه غناو دوي سوفي تشبمو توافولي دميننا غناو توافولي دميننا منو ني علماء وي في ميدان التفسير من علماء في ميدان الأحاديث من علماء في ميدان أيوة علوم أيوة اللغة العربية إما كوبا جدونو دون نغناو دو أدوننا لا إله إلا الله محمد رسول الله عندك تتونو نغانا كوامبي سكا يانير الله أي على ديلي على كاكلي نماندي أما أكو وشيخنا الكنتي ذي الأنوار غوث الورى قطب راح المختار وشيخنا الخليفة المؤيد بالحق من رب الورى محمد أكو غناو تاما يسبنك الصوفية لا سيغرا كلن سيغانا نوتوكوي أكو غنا بلي بدو ماليو كان غناي على مالي جمانا سون على كوليو غنا مينا نم مالي تاريخي اتواسبه nayi mali jamana kuna wolo nyebi wuli ka kuna wolo to sena nayi alkaraba kuna wolo alhamdulillah rabbil alamin nayi farafina dugma kolo kuna wolo الشيخ الكبير المختار الكنتي نمو كما سيكينا دي دو كامين نير لا كاس مختار كنتا ما تشيكي او مختار كنتا اكو يه صوفيا غناو دوي اكو دنگه فنا تارا كاكا دو تيجيا تو ميمبولو كاكا خليفه تو ميمبولو الشيخ محمود الخليفه كنتا ako fana sufiya nganaw do munu nya sabani ke sufiya la ako wa shaykhina al mufassir al qur'ani muhammad al mansub al daymani wa ghayrihim min al mashayikh al azam jama'ana allah bihim yawm al qiyam shamar bamba bisarab kana wallahi namma ka ya sabe ay ambi jwaka bil san sharh wal bayani an faw ye baraka amako ye baraka halibi nganaw ba on nyefe andega be ngana mono mbolo utido jekene shika ko anguna be suli ala ko nganaw balone to anyefe anjigi kany alla ko jugu an dina tasra kromo anjigi kany alla la nganaw ba on nyefe sama aywa Cheikh Ahmad Bamba ko ako halibi sufiya ci ako don bo ye sabeni ke sufiya la don ba mono ni jema ya don ko don ba wudo wa ala nakamele ko sharia le do ko don ba wudo muni alakara kuna wolo bi wakiyamo bi alakara ba kuna wolo akwa ngana doye الشيخ المفسر للقرآن محمد المنسوب للديماني الشيخ محمد الديماني تفسير بابولو نني شيرير اكا تفسير كا مكتبه لا امودي ومبولو الحمد لله رب العالمين خاتمه النص النثرة نكم بموبيليتي انجيور de la نقشتو كا ترانسبور بو كتا كلا فاير مودي ومبولو فاكا زاويه لا ولا الحمد لله رب العالمين مليون ميغا مي فواي الحمد لله رب العالمين ليس الخبر كالإياني نما مدنيا يدي نما تشامانغالا nga nyamina shunkoro sufiyati kuna shuli ka ambalo netu ala bison ambe fitini min don ambo keka sufiya kuna wolo ako ayo Cheikh Mahmoud Daymani mafassar al-Qur'an ko tafsir babolo mi Cheikh Ahmad Bamba tietiye ola ne yaye mbora ka soro tahta tabi'i abe adde be ka labe ana modo be ka labe uba fe ka do ayo majina ka taba ka fara سلامية كتابوك أكو وغيرهم من المشايخ العظام أكو ما تشاما يسبنك الصوفية لا جمعنا الله بهم يوم القيام آمين القيامة على كانوا لونغانا وجه على كانوا لفرنيونغا جورا كلنا على كانوا لفرنيونغا وكا الجنة سولا كان المؤلف رحمه الله يتكلم على فضل العلم وأفضله شامر بمبا بمبا بما دوني لفساماندي أيوة دون فساماندياكا ani donu yarula minga psani mini atmaka pma odeka alhamdulillah rabbil alamin ay doni vo ola al ana shara'a rahimahullah
yatakallamu ala afdalil amali ma nassuhu sisa ngone mbalma ke mbalma musay tloma jo ala ka ngana damina na sisa baka pma ni doni boraye fen wara be yo fejmen be bara el ilmu qabla al amal ashido de be kon abara kelenye ni doni ndo ala sharia la e bi soro ka barake ika kala ko ngana ka diplôme bayni o ki nake ko anta docteur anta kaza wa kaza ka soro afora emima ke kalame aywa kiye kalanse adana ko sebe min bi bulu kwa korowe ka sai ka ta soro alhamdulillah rabbil alamin aywa foi malu ya ta ela esebe febela febe bi bo eda yalla kala ba malu ya i arsalama ya malu ya arsalamo ko inde pmayde kala doni sorale ko bara de soro ka dafa ay togorba lame intabihu lima yaqulu wa'u ayatlo ma jo alaka ngana abina mevo aka lame aka famuya jazahullahu anna wa anil islam khaira ambi ala deli togorba yi alaka nasara khaira la ay islamiya kuna wolo nyena ay islamiya kuna wolo lahara alaka ayra kuna wolo nyi anil lahara alako kaka alaya kama sisa bi wala dala bina pma bara nyuma e fenshia chamanyi bara nyuma vana la samandi ye minyi sufia e tiende o sufia e doni nyumande doni mini alakra sallallahu alaihi wasallam balonaka ka sahaba balonaka alakra ba joko alakra ka sahaba joko o debi wele ko sufia ako alaka nasara kayralla wa afdalul amali ma ta'addadat له فوائد كعلم كثبت عن جهل ذي جهل وقبح يدفع وكل ما لذي الرشاد ينفع وما يصف في القلب وهو ما أدم منه وإن قل قاله الحكيم على كاتور بصر كيل الله أكو أفضل العمل السلام على من دون أكو بارب بلا جليل في سماندي من قد عليك تمبكا ما تعددت له فوائد مني أفايدو تشايرا النفع تشايرا مني أبراجي بولو تشوكولا دفندم من نيدو دفندم من هكذا أصدق مثالو دي أكو كعلم إنافا دوني قد ثبت عن جهل ذي جهلي دوني من غيرك كونفي بو كونفي لا كتانا يليلا وقبه يدفعو doni min gera puma nyumanye ka fo aywa afoyorola ka ko ceju ko nyoni wa kulli ma lazir rashad yanfa'u doni min gera wajul ka nyumanye ka mo sama kata alaka sara jeleka ako doni de ye bara bela fa samandi basabu ne makala ka ala foye fo ka to tikela masasa o tikela ba bi baro barake obi mawo ma fana kala aywa en yoro bo belajele baraji la no doni tukutuku da fuka tase dum ko de melekelima e bi niro soro bela okmal salamawu doni ye fen samandi ayira bakuna wa barakene fanaka doni ka pusaka tame bara belajele ka okma ito nga ko indamina kalala chamande sorala ni doni mi soro jije ko bara fanake imana doni mi ngalo jogo kayila okma ambalo sotala deli ala ka kele nyumandi amma ala ko kaka ala yakama yananga bo akorfola salame yalla seliye kalaye amo fa salame chama anam somaye wa ala fo ka barkada o de yato ananga dem seninya anyangara mako ladeke ola anyam vawna mo ka ladeke ola kabila mbi jam ko kunta ne fenfitini mi ngala o ka tarikhila mo ka sikira dugu dola ni taray kana nyingal kana ta yoro jande ni sira dugula ka nyingal ke kwa fara ko Sheikh Zain al-Abidin kunta kumbe komene ya aka bara ku nyemuye wa fi ko kala ngara mako kundo ubi tama kanu seda ka dudal yor la mi tasuma mana yoro mena ke sika kala no ngala wala la buno yoro jirila o to ko kele ni tara makarala ko Sheikh bakay kunta kumbe monge wa fi ko kala ngara mako kundo ba ka dudal jirila o to ko kele ni tara kala nambala ko Sheikh Zain al-Abidin kunta kumbe monge wa ka kala dudal jirila hada huwa tasalsulu nabit ko nyona doni foka se mukhtar kuntama o de ya to nere ni aywo ala yembo aka jonga sanama min ne Sheikh Muhammad min kuntayo mulo la ka sora kala ngara mogodo
nyere ya kanu ka balo kala nangar mo gala ka fatu oka ode yato ngera wajuli kelay ode yato nyedda yale alislamawiye ka siradi dugu yen wele mbole bato bina kana ka muso fara nyonga ka kala yoro sikuye kaka chokroba fara nyonga misir kono kala yoro sikuye ka dajuru di ayeruma natla la har ala bamine ninde be ni islamo nu nyonje wambi fa ka balo aka ka fatu aka alhamdulillah rabbil alamin bi ala foka barakada and leni fanyima mon ndle bena على رأسهم حفيد الشارع الحكيم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الشيخ الشريف عثمان مدن حيدرا فنيما نمبر لا نيونغا كا كوتو كا دالا كا جيكولو نيوما سيكي مين بن مبارا نونو بي كوكرما دوندو كان مبارا نونو بل لا باسا كان مبد لا كا دي اوما كان ديم نامبي فكا دسي كو توغو دا كو تجامو قياده روحيه كو groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ay o jekuli ngoni no dafa anha ambi ayo o jekulu koloshi ka doana juku che foka ze alama narmi marrama o jekuli asiza nahmi himahu wa narmi marramahu ambi jwa asiza na juku che ni mami ni bolo shiama amba nda tanshima o mambi Allah ta'ala deli ala ka mbalo ka Allah ta'ala kan vatu oka wala kalandewu korfa labaye minye ni ko nye kalangoye ay to anga kala fana to amine kono ni mami ala yalla tike ki ebi faga ke kala ngara mokoy madrasa la wal mablongona kala yorola ibe fitini min do o ta haqiqu akana madla ka di kala nduma ni mami ala yalla tike ke kara wajulu kala yi ibe fitini min do o ta haqiqu wajulu kala chamana musoma nabi qur'ane fo nabi hadisa fo ay fitini min do an ala celala aya fo o fojugola nganga jamana labana nyebe mina wajulu ko la ninde aywa alla saliye malko ansina ka kala no mateme ni zirafe alkaraba na ka sahaba mateme ni zirafe wajul kala ka sige minbaru save wajul kala ka sige telila wajul kala ka sige arajola qur'ana hijibu bi woro bi nyekoro alkara ka hadisa bakke me jato bi nyekoro aywa sharia kitabu million haka bi nyekoro kadese obela ne ko nguwa bi doddama ki kame ma dodema e ba feka fono oti kadama ki dimi bo oti la dama salamu amen vonanda chamanje la na khafu fihi lawmata laimi andi sira jalaki baka jalaki linyala o kera mawo maka dina la seccugo yay ala badoma urida bihi wajhullahi ala nyada manyini nuwi o taslame yebi o taslame shini wati foma ko ad-da'watu ila allah ati foma ko mo welele kata alama ad-da'watu ila allah mo welele kata alama bike bil ilmi aywa ni doni abike bil ikhlas ni allah subhanahu wa ta'ala nyesranye abike aywa ni doni baw labatoliye katama don ba ko sirafe Allah subhanahu wa ta'ala hakili nyumandi amma qorfa la ban kitabti ko ako ma yusafil qalba wa huwa ma udim minhu wa in qulila qalahu al hakim ako aywa doni belajelela barab belajelela samandi ko ye doni ye ani doni mi nabi dusukun sanunya akame sufia doni ma ka dusukun ko kabo yera jiran nokola kabo hashidiyan nokola kabo koniyan nokola kabo moka halaya nuka tabulo yelin nokola eti mo yekoy wati be akasoro yere nyebi yere de la ni ba fako mo many akasoro ere ba do kede many katame beka afonde mako doni alkaba sallallahu alaihi wasallam nana ni doni jele mi ni siraki yere ko bana furaka do mena alhamdulillah rabbil alamin ibi kishi alhamdulillah rabbil alamin mo be kishi yere to ere torama wa huwa ma udim minhu wa in qulila qalahu al hakim ako aywa tasyatul ilmu min nabi wele ko ilmu min nabi aywa de sukun sanunya aywa ko de ye fenye ni aywa ay de sukun sanunya wa torasena alhamdulillah rabbil alamin aywa de sukun digi tora walla hala ya jeleka doni mi nanana ni don aywa famuya mi na dumina famuya tigila wa in qulila qalahu al hakim hal nasor la doni nde doni chamani alakra sallallahu alaihi wasallam ka sahaba nganaw temena munu alakra bay muso furusir umma ko nyinga ku yala be dodo qur'an na wa ko oho be dodo na wa me muso furusir ima ika kala ola ona kra mami nyana kibini datru mawla ka mawburuja ay karsa o makala ay karsa e makala karsa e dunata e borata ere de yire ye kala bay am alakra ka sahaba wujirila wa don ba tamaye mi yere ko ale don bay am ala dil ala ka hakili nyumande amma al salamu na ala fitini mingi garsake kalande na ala fitini mingi garsake o kaka ala batu ala jati kama mo tuy
kuma mo fe ala jati kama ka hami ka kedama min bonda o ka mu nafa o ka nere nafa ato o be ala di bulu ni mami nya famuta ala ka kira ka baraka roka ala kira ba baluna oka afatura oka assalamu alaikum Sheikh Ahmad Bamba kan kitabu nye sanu blede wati be na nyambolo do bore kono ani sanu kisew bi bo ami tanay doni bi korfa laba ambi nyon ladi kadu ko ke nyoni alhamdulillah rabbil alamin bi anga jamana ya rasulullah halaya mina da kunya kele ambe Allah subhanahu wa ta'ala ka puma seki aka jonni ko magale ya chuko ni jon zakira alama abin yede atici Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir ala bi fin bela ala ko alaka kirama ko kan ladi ya ayyuhalladhina amanu mu'minu amunu ndara la kone ala beya adaranga ala yalla ko gele ma ka chuko ne de se kata asbiru wa sabiru ayruka sabali wa sabali fonyoni warabetu wattaqullaha la'allakum tuflihun Allah subhanahu sabali min yina ve sasa sabali non ya shi kyamanyi as-sabr ala ta'ati ka sabali ala batoka was-sabr ala al-masa'ibi ka sai ka sabali aywa mashibauka was-sabr anil ma'asi ka sai ka sabali ka ala kotatui assalamu alaykum anga sabali Allah subhanahu yambla mina itu anga sabali oka mashiba munum vle andaga kono jengele yaw ata ala la koy abe awnela anyela manade ka bo aywa Allah subhanahu ka yamar hukumu kono ode ato gele nunana wa gele tabawura tala ko yamba sake alama akuma ba fo malde che ana musomaye ko maliye demba nyuma ye minya shido ambeda anvaw ana mokaw munun tara alama tara ka nyuma to ambulo munun desara ka aywa barabla ya blaka nyuma to ambulo ala na kira kama anyiru ka ke de nyumonye angana malice anyiru ka ke jamana de nyumonye angana jamana che anga siganga puma anga be anga ambulo di nyoma anga koto anga nyema utala dine mo wolu katto ho conseil islamique ko to kalambaw wolu katto jamana gouvernement ko anga je anga dla ni hakili mami hakil takalla jele ke manga wuli ni sanje mama bi wa jamana ko kana shitna naka kardande abebe na de ko je kulu do de ne responsabiliser ko ngana puma fe o responsable mun vana be enveya na ko to lutala ni ko tu fatala wal fati ladio ala ka kili mandama ala ko kaka ala yakama korfa labana ambe folni barkada sebe ko ke ang almamu yebi mbora juma minabi anyengara almamu nga kutuba ka anjigi nyana ko sebe almamu pmana bi ka sabali fo moye almamu pmana bi ka tonyoni lagoshi ko hakanyin na beki ka hakanyini ngai kana tabaka walit madoma min zindala na bulu tala amma bon wallahi la ilaha illa huwa ni misali kare ay nin ala yi nyonye domine bado kwa ka misali ya halalai wadala salamu ay to nga hagil to anyir la ha na ma hagil to anyir la nanye ko firke kan do nyona kasoro katanjo telewla kasoro katanjo arajola ko bele jele bamu ko da ko jabi di dakurnya kele bil adilla dhanniya la bil qat'iyya ka aywa dalu fiemo dalu shadow faranyonga ko ke ko bedaka ko ke ko benye la ilaha illallah muhammadur rasulullah ne be koro fe ne betle bi fe ne be ba fe ne be ken ka fe ne jago kala ne sena kala ni lu beka hake buruja nyove ka soroka ti jodda kurnya kele ni larabu kani doy ala ka to nga jo ala nya fe kiyama sata'lama gadan malil kadhab al ashr ibina do mam yengalu ndiki wala nga sabali fo nyoni salamu ay to nga sabali fo nyoni korfa laba ambi anga dina nyamo ambu fo majlis al islami min bambulo be ho conseil min bambulo be chokroba nyuma munu ba nyefe be ambu fo ube basigi mina anu be dade mina anu be ka bara dlale minga jiju koro ni hakili sigi chaw ay to anga tu ko muso ay to anga tu ko yana awnyana ko sepmano be sepmana ko awnyana ko pmayro tu bolo pmayro bubulu nga awnyu diw nyanu be bara la nyova nyebala ube ka dlale minga ayu jiju koro alhamdulillah rabbil alamin ambi anga chokroba fu ko wuli ka jola toro kunye mamunu zoro ni ayo masaka kunyu mine uye wuli ka jot telima minge ka jamana nyamaw deli foka olu bobolo la ko anga jega siganga mambe fakile bakile ambe silame ambe mali dini be ko mali ne ko ndai mali koy e ko tay mali koy ni fana ko tay mali koy nan zigira nanguma na ambe be hoko sa islamiki ma nyamaw ye o bara minge jiju koro
anw bɛ biro kɔnɔ an b'a kalama an jigi ɲɛna ala la jara ɲa bɛnna ma an b'a f'u ye k'u ni ce an b'a f'u ye k'u ni baraji wa an bɛ nin fɔ kɛnɛ kan n'an da camancɛ ye la nakhafu fihi lawmata la'imi an tɛ sira jalaki b'a ka jalakili ɲa la ala k'an balo tiɲɛ ka dama ala k'an fatu tiɲɛ kan kɔrɔfɔ laban an b'a fɔ alisalamɛ bɛɛ lajɛlen ye mali kɔrɔ ni tile bi la bi diinɛ kunda jamakulu bɛ wele ala n'a kɛra ka kumakan na ko sawadul a'zamu ko jamakulu fanba o de ye haut conseil islamique n'a ka atiba'u ye ala kɛra ko k'a fɔ an ye ittabi sawadul a'zama a ye tu k'u foroba jama na a ye koto olu ta la a y'a minɛ olu ka minɛ d'a ma n'olu y'a bila yɔrɔ min na a y'a bila yen ala bɛ yen wa kira bɛ yen la tashazu man shaza fi nari a kana fara n'a ka kelenna hakilaw ye ka silamɛw ka foroba duba labila ka fini fara ka bɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw la ka fini fara ka bɔ alakira mandenw na alakira mandenw ka kɛlɛya juru k'o tigɛ i kelen ka hakilila kama wallahi la ilaha illa huwa ni alakira balonen don a t'i dɛmɛ o la wallahi hara ni alakira ba ye ɲɔgɔn ye a t'i dɛmɛ o la wa ala t'i dɛmɛ o la nka jamana in an jigi ka ɲa la maabaw tɛmɛna yan minnu ye dugawu kɛ maabaw bɛ yan bi hali bi minnu bɛ ka dugawu kɛ insha allahu ta'ala an bɔkolo ɲuman ninnu kama ala ka jɔnsanima ninnu kama ɲɛnɛma mani dogo tu jukɔrɔ k'i bɛ nin jamana in tiɲɛ ala bɛ du n'a ci an bɛ ala de deli ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma ala k'an don da kelen fɛ ala k'an bɔ da kelen fɛ ala kana mali kɛ ɲugundɔla fɛn ye ala kana an ka jamana kɛ bolongɔni tamasiyɛn ye ala kana an kɛ kɔnɔw ye k'an bɛ pan ka yɛrɛ kɛ ala k'an kisi o ma an filɛ sigi min na ni alimami ye n bɛ seli ni n ka maaw ye a duma don dɛ n ye jagokɛla ye dugu mana jɛ n bɛ taa n ka bitigi dayɛlɛ hali bi a duma don n bɛ se n bɛ nin kɛ hali bi a duma don ala kana an se yɔrɔ dɔ la yɔrɔ dɔw bɛ yen ala kana an se بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم اللهم ارفع عنا البلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن دولتنا هذه خاصة وعن سائر الدول المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على حبيبك ورسولك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليطهر المصطفى من مندوري أطهر المنطهر يزداد شوقي كلما أيان دراك بنيا ماما